Urakoze. Mwiriwe ari. Mwiriwe mama. Amakuru. Neza nakomeye. Nakomeye. Mvuye gusenga ariko ndagufitiye inkuru no munsi. Ufitiye inkuru? Izinde. Ndaje. Reka n'agafone ndagashira. Se burya mama ashaka kubwira izihe nkuru? Reka nicare ndindire. Nazo zintere kweli. Ashaka kumbwira ibiki? Ko buri munsi yama ambwira ibintu bimwe. Uno munsi izo nkuru agiye kunanizi. Buri munsi azana abagabo batandukanye. Imana imbabare ntabazanye abandi bagabo no munsi. Nanyaruka zintere izo nkuru ashaka kumbwira. Mvuye guhindura impuzu. Nakubariye yuko ngira ndarinzanye. Rero urabona Aline, mu minsi yahera urabona ko nari amahera y'abandi. Ndakubwira ati biki n'ibiki ukabwira ngo ntawe ushaka ntawe wemeye. Oya nta bushaka abantu bamuzana buri munsi. Bunyumviriza byo ndakubarira Aline. Uyu munsi ni umusore mwiza cyane. Ugomba kumushaka kuko nije bivako urumva ugomba gutegura inzu ndetse ahubwo utegure no ku gitanda urumva gisase arara ngaho no munsi urumva iyi nzu tuyiriha ku bwawe n'aya matara urazi turiha byinshi urumva ariko mana byubuka yasindabishaka kubarire ngo umudusha amagambo nkome bawicara no hasi urumva ariko kubarire ngweje bigawamuzana buri kandi ari je ndagutunze ngaha sindabishaka usigara uvyiyumvira ko nagiye urabona ariko mana ya magogo uyu mugore kwama yankubise buri munsi ampora abagabo kweri yaba mana papa bakiriho bose ntago mbarimo ndabicaho ariko mana iyo napfa nkajyana nawe Ndi ikikeri ndahera kukihera mpere kuri iki kiriya reka mbanze kino iki ngiki kanzinywe nonde ubuzima bwarancanze tana mama baripfiriye reka nzinywe nawe ni ubuzima sigaje byasa ni kimwe kanzinywe nta mpuhwe nzigirira n'ubundi ubuzima bwarancanze nta amaherezo yanjye urema sinyazi reka nanjye nzihonde nta bundi buzima fite Jojo mwananje naho utambona nje ndakubona reka ko yahutse inzoga mwana reka ko yahutse inzoga Jojo mwananje reka ko yahutse inzoga ndabize ko kabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu nubwo nagende hafi yawe
mama papa naje kubara bakumbuye mama ndabakumbuye kuva mvuka ntarakubona reba bundinze ngano nkuko ntarababona ariko ndizeye yuko tuba turi kumwe kandi ndizeye yuko tuba turi kumwe nari nje kubara ndabwiye ko ndabakumbuye n'ijwi ryawe nawe ntaryumvise ko hari igihe nzobyumva banyizeza yuko banyizeza turi kumwe muri Yesu ariko ntabwo nigenda kubonera ubuzima rimwe yaranditse arasiga arasiga atamubwiye ariko nizeye ko tuba turi kumwe niciye ngaho gusa njya kubara no kubaramutsa usangumye kandi mukomeze musengera nanjye nkomeze n'abasengera aho ndi hose icyama tukibanira wenda ayo marira ndimo yahera se mama papa nabibi niba zanjye zarafuditse se muranyuma cyama tukibana nariciye ngaho kubaramutsa nabibageraga byinshi yambwiye kuri mwebwe ariko icyo njya kubabwira ndabakunda amakuru yawe mana ni meza pe murakomeye we utuye muri ibi bice hari ikintu nashaka nkubaze gatoya nimba byashoboka umukobwa wari waba umuzi